باب 306 كرياض الصالحين درس ما يوتا تحريم في هرمين الاتخاذ الكلب جوجي تقول بريد في إلا لسيد سونا ركو في كوانيري أو ماشية ماكو أين ممتيجي أوراي دي هكبوري كو أين يديتون أو زرع ماكو نو أين نجسا أنتجري مر أنتجي على بون كدينا نوالنا كونديسيون هاي في دين نمتاتي نداجي هاي دين كدي كوش كونديسيون جدين تيمي فيو أنا ابن عمر جتام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت من أني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هناك من اقتنى كلبا كلني أدو برير إلا كلب صيد سونارا كو برير كو وانيو نويا مكبروره أو ماشية ما برير أين نايندوم دم ما نئما كو أوري يها نيلورم فإنه هرين برير ينقص nduɗɗoytay min ajrihi immorde en joddi ko o rewata Allah kon ɗum kadi ko so rewa o Allah towde nduɗɗoytay en joddi ko o rewata Allah kon kulla yawmin kala ñallal qiratoani qiratiji ɗiɗi ɓe andi noon en yewtama ka fi fure to kon ɗon qirat goto no feta e felle uhudi muttafaqun alayhi si tawi noon ko rewata Allah kon fo fotata e fello kakulima fotata e fello monnimba fotata hay e pellum wonkon kon kaɓa hoggo amen kaala ɗon so tawi ko rewata Allah kon fof baraji mum ɗum fotali noon misal innama noon yeru fello uhudi laabi ɗiɗi ɗuytete e golle makko ɗe e joddi makko ni ma si laatike noon ala rewde Allah towde wuri feƴƴentode wa fi riwayatinare fillahi qiratu no ko qiratu goto kono qiratu goto qiratu ɗiɗi o ɗum ɗo fof kala ko ɗuyta e joddi golle goɗɗo par ñallal ala ko heddato ñaari ɓaleɗane hunde moƴƴana ndumi hunde wa an abi hurayrata radiyallahu anhu yettama yo qala maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki man amsaka kalban kala do jogitiɗo bariru kagal lemum ɗon fa innahu yo andu ɗum bariru yan ɓusu ɗuytay kulla yawmin e kala ñallal amalihi e golle makko moƴƴeɗen qiratu goto illa kalba harfin sonara ko bariru ayno yeydu gesa mban aw mashiyatin mamum munteji o rayɗi ɗin muttafaqun alayhi wa fi riwayatin li muslim naɗe fillahi muslim man aqtana kala ne uɗo kalban bariru laysa bi kalbi soydin hara wona bariru wañaydu wala mashiyatin wona ayno yaydu orayde wala ardin wona ayno yaydu leydi remade fa innahu barir ndu yan usu ɗuytay min ajrihi en joddi makko ko rewde Allah kon qiratane qirataji ɗiɗi kulla yawmin kala ñalande allahu akbar yo Allah dandu en amin wallahu a'la wa a'lam.